Ogulite krompir. Zatim ga narežite na tanke ploške. Krompir možete rezati nožem, ali na ovaj način će sve ploške biti jednake debljine, što znači da će se u isto vrijeme ispeći. Zatim uzmite tanjur iz mikrovalne i nauljite ga. Nemojte šparati sa uljem, će se inače krompir primiti za tanjur. Rasporedite ploške krompira po tanjuru. Zatim posolite krompir i stavite ga u mikrovalnu. Pecite krompir na najjačoj temperaturi 10 minuta. Evo, vaš čips je gotov. Uživajte!